Kad je Srbija najavila izgradnju novog nacionalnog stadiona, činilo se kao početak sportske renesanse. Danas, više od 3 godine kasnije, stadion u Surčinu je više simbol zastoja nego napretka. Nacionalni stadion u Beogradu trebao je biti ponos cijele zemlje, moderna arena za velika natjecanja, s kapacitetom od 52.000 gledatelja. Renderi su obećavali spektakl, stadion svjetske klase, spreman za finale Lige prvaka. Ali stvarnost je daleko skromnija. Radovi su započeli krajem 2023. godine, no sredinom 2025. jasno je da projekat ide puževim korakom. Do sada je završeno tek 10% konstrukcije, glavni uzroci, kašnjenje u javnim natječajima, izmjene planova, zakašnjele isplate izvođačima i nedostatak radne snage. Početna cijena bila je 250 milijuna eura. Danas su troškovi već premašili 400 milijuna, a konačna cifra mogla bi se približiti milijardi eura. I sve to dok stadion i dalje izgleda kao veliko gradilište bez jasnog oblika. Vlada stadion predstavlja kao simbol budućnosti, ali sve više građana i analitičara smatra ga monumentom političke propagande. Dok građani čekaju bolnice, škole i ceste, oni dobivaju betonski skelet koji nitko ne zna kada će biti završen. Hoće li stadion biti gotov do 2026. godine kako tvrde vlasti, malo tko vjeruje. Realniji rok možda 2028. godina, a možda i kasnije. Jedno je sigurno, Surčin će još dugo biti sinonim za ambiciju bez pokrića. Novi nacionalni stadion mogao bi postati arhitektonsko čudo i sportsko srce regije, no zasad je gradilište s ogromnim troškovima i bez jasnoga kraja.